Ini merupakan cara yang paling baru untuk saya dapatkan news semasa dalam dunia cryptocurrency. Hai guys, cara dia ialah kita pakai AI. Tapi normally pada waktu ini, even DeepSeek, ChatGPT, dia still tak boleh bagi current information. Which is you guys tanya apakah news semasa, dia tak boleh jawab sebabkan database dia adalah database lama, bukan current database. Jadi untuk ini saya pakai TradeGPT, AI chatbot dekat dalam Bybit. Beza dia apa? AI ini memang spesifik untuk trader, terutamanya crypto trader macam you guys semua. So you guys boleh buka you guys punya app Bybit, and you guys boleh tengok dekat sini. Let's say kalau tak ada dekat luar ni, you guys boleh cari dekat dalam more. You guys boleh scroll bawah sampai you guys nampak service, which is nanti ada tulis ChatGPT. You guys boleh buka dekat situ. So kalau you guys boleh tengok dekat sini, normally saya akan terus tekan dekat yang bawah kiri ni. Saya tekan and terus dia ada option the most popular news in crypto market over 24 hours. You guys boleh tekan dekat situ and you guys boleh tekan send sahaja. So automatic that this bot akan summarizekan top news untuk kita tahu as a crypto trader. So you guys boleh tengok dekat sini dia ada cover berkaitan dengan Petra update untuk Ethereum. So dekat sini ada Neo SPCC. Ini berkaitan dengan token MENA. Ini pula pasal new project Double Zero. Ini pula berkaitan dengan Crypto Strategic Reserve. Update berkaitan dengan Kaspa. And banyak lagi guys. Selain daripada tengok news, you guys boleh tanya semua lagi macam-macam berkaitan dengan crypto dekat sini. Contoh dekat sini you guys boleh tengok which coin are likely rise in next hour. Please explain the reason. Kita boleh tekan dekat sini and kita boleh tekan sahaja next. Untuk TradeGPT ni, dia siap bagi kita jawapan lagi coin apa yang akan terbang next ialah Morpho dan juga Fort. Reason dia sebabkan oleh dia bagi juga reason kenapa. Selain daripada itu pun, let's say kalau you guys ada token yang you guys nak study, you guys boleh masukkan sahaja nama token tu and you guys minta dekat dia bagi full analysis, and nanti terus dia akan tulis, nampak tak? Ni saya tulis Barachain, terus dia bagi tahu Barachain is a DeFi focus layer 1 blockchain, and dia bagi tahu total supply berapa, screen supply berapa, market capitalization berapa, and ini AI assessment. Maksudnya in term of liquidity berapa, token, social engagement, team, on-chain activity dan juga token security. Tapi disebabkan oleh benda ini percuma, jadi dia ada hard, which is dalam masa satu hari you guys boleh check sehingga 20 kali check sahaja. Tapi untuk average penggunaan kita, saya rasa that's more than enough. Ada tak you guys yang pernah try guna TradeGPT ni? Cuba komen dekat bawah. For those yang masih belum ada Bybit, you guys boleh klik link dekat bio. Saya ada bagi step by step untuk you guys boleh still lagi register Bybit dekat Malaysia. Thank you guys.